Anyalaki din! Gurlay! Gurlay! Apay manen ayan nanang. Bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadag iti kaaruba. Asinaw tinang parot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Nay, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung mga dinalapos dalatan. Asino nga raw tinang dalapaws. Kad ni tatang narabyan nabarbartek nagawit idi rabi Anya lakit dain. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y ti mulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manen da ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Apoy adumanog ka man tayo! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak-lakayan. Kalaban. Kalaban. Nakakidaman. Ay aguray ka man tamapanak mga la iti pangrein ko kan ba na? Kalaban. Dayto'y katirigat na. No kanayon amabartak dayto ataw. Dayto'y atidog akayaw. Pangrein ko kan ba na? Hoy, Tomas! Na, kasta unay ilik na lumasukit ikilikili. Ay, na! Ay, timandapan na. Na, ingkarkaro na din kinagala. Saan amareng kastulan? Kay kayaan nakiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan tinaw. Nagtudaw. Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok. Nakariingkan laka. Ay, apa yung sinabuagan na kiti nagkilnugan. Kahit di kagayang makaring, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay. Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan di nalapos mo kidain. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagip ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay Sida na. Amumot gayam. Tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salaang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayong agis tambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kung tatang. Kanayon dan samot nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabartak. Kat amumat ninang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay, wanan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay, kat na kayo uniform Danda ni alas 10. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald, Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day ta abakot. Amok anapigsa. Angam an-anungan nak nga ta. Uray tan-awak laeng. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rodan anday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marungkay. Sayang sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit inga? Ay, puweraan anaw. Ay, wan man ang inga. Imbagla pagalaan iti sidaan. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay, wantaw man ang inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anaw. Puweraan anaw. Agawid akong tayo nakagluto. Agungot manan ni inang ko, no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngamne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana. Mangalakan to man iti kornik ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayaon. Kasanam anaamon ti pampanunutat nga naingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di tidakda kamatom Miss Beautiful. Alangan, ni nanaing ka. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayaon. Nakipimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Ken karubak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni nanaingga ni Gerald? Mabalin tayo may agpasyara di balay, ho? Wala, mabalin na ta. Thank you, nanaingga. Ay, awan manan di tatang mo. Pimanaw manan anapan na kinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kayat na ka day chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuok mo. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran nanang. Anya nga'y tinaknakan day ja Gerald to may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni nanaingga. Ay, jak tupay kayat amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa na masabat ko mo ti may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Ay, nagpigsat yan anong na dahil na bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Dahil talag barbartag, tiyar aramidam. Ay, agungatan nanay nga bakbagatan na napigsat yan nung na. Ay, puwiran nung
Ay, sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo amang Marta. Nasaya at nasimang pagkat. Nabartig ka man. Maditi, marikring na. Bakit? Wen ata nabartig ka. Na. Apay nga'y tagkalkaling-atan kamot iti kastaunay. Mawala. Agidak man. Ay, sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Ag-make apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko bakit? Nasakit ti tiyan ko kung maulawa. Aglamin ka? Mataya nga runan. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga la iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat di marunggay di taruar. Awan pa iti bulong na. Ay, kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay. Ay, maulawa. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akan taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato man. Gawa ko para ka, Miss Beautiful. Anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igaw atan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat basig. Maulawa Ay, bakit? una yun. Nagbayagan ay di bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, hunggayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni Tatang mo amang Marta. Anay mat. Anay ko. Nagsakit mat saan mo unay mat Tapno maagasan jay an-anong mau. Anay ko pati rupa ka anay. Wala, tapno maagasan ka. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tapno maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay ngagtantanaw di tatawa. Asino ay at titantanawam? Awan. Ni Gerald? Kat, kitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni Tatang Mau. Ha? Naimbaganan ni tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng. Mapanmanon makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti si daon tayo di tatalipapa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamat nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariing ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan dyan wang ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti. Jay naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide.
Dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa nabas ko. Apay, adda mapan ninyo tabasan. Ikalan, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, nasken na makamula tayo. Daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa'y. Awan mati guri-guri Ha? Umakala ko itinatang. Di may patariman tayo na iti balay tayo. But katap na. Gerlay, nakaring ka din ni Tatang Mau. Wano na pan manan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no, malinisak ti ruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni Tatang Mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak dito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dinong ay ti papanam. Nakiji bangkag. Ay, sumurot kayaw. Anungan nanang. Isuan nagbaliw. Wan, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulang nanang. Wan tapno inton maan-anungan manan ni Tatang Mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, ni matsirip kan pakul ti limabas. Nila kay Pidrang. Wan, Mapan man agsirip, kin agpakulan ako nana. wan taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakangingi na ti singir ng agriper. Sang kay baga na asan na nalakat agsirip-sirip, kin agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no ape anangin ti singir na kadagiti mapan agpariper iti relo kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkinimang Pidrang. Duwagasot, putid lang. Ijay lugar dananang kaw. Kit 50 lang, tagpaputid iti brislit ti rilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa ilaka agretiro. Talaklakayanay. Tapno agretiro mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y latag trabaho. Kat 50 lang arudin ti tawon na. Aya, kunak mo si 25 ti tawon na. Tanapuno mo ti kurar ti muging na. Pingping na, kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamat lakay. Tenged ti baka kamat ng ibagbagan. Agkurarete na aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswa. Gamroad. Nagni na ti singir ni Pedring nga agputad iti bracelet ti relo. Manaw ti siningir na kada kayaw nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sag to 250 arilaw. Nagadaw dita, nagpipindas pa eh. Ay gamrod at talaga na ita adjust kya tao. Nagganas at tik-utik ulan. Ay bayamo na ko. Sa anak to na mapan agpa-repair kan kuana. Awan samot din ti paripiryaw nanang. No adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay gagarag man ti lumabas iti pisto na. Inton mapanak makichinda. Dumagas ka iti ayan na. Way nanang, taagin dadamag aktuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipira ka. No mangibaga iti nangina presyaw. Agin atrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog aktumot din aking kuwana. Anya laki day. Nay, sigang magayam na nagparipir ka. Ay, wain mang Pidrang. Kanyat paripir mo. Na ito'y man railok na nalukay ti bracelet na. Kapodak ko manaw. Nalakala na ita. Tawan mo lanagak dita. Kasta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta, mga nukurang to intugot ko akwartak, manaw.
Dahil tugot mo 500, umanayan. Ha, 500 ti bayad ti pakutay manaw. Nay, apay bagak aya, bayad ti paputod day ta. Ti kunat, at alaki di imit mo alimagasot mabalinan. Ha, Nga may no sa nga gasot lang ti intugot mo akas, ay kurang Agam gapot alimagasot, nawadwad day tan. At danto pa ekstram, apay mano aya manaw. dua gasot lang. Ay nagnginan nga eh. Nay, nalaka aya ti agsirip-sirip, ken agpakpakol dita. Ay, isumo ilagayam. Ay, isumo ilagayam ay pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaul. Taday ti bagbagayaw no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may, isungarod nga da magnifying glass nga aramata, tapno makitak ti sirip-sirip ken pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about na makitam. Ha, Samon to pa'y pakula di nagbasit abanag ngay sulbong mo. No ngay agkamali ka, mapakulam ta imam, apay nalaka. nadamag king ka na no pakulam tayo manaw. Agpa-repair ka no saan? Urang ti kwartak manaw. Kunam iti adali magasot mo. Sangaribo pa'y kidi ang paggatang ko iti si Dan mi daytoy. Awanan ti umdas a pagparepir ka. Imay kala na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito ay salbang. Nya. Anyat ipa-repair mo, manang Marsya. Daytoy man rilaw, tasaan mat nga gan andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak mat basbasan. Kansan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. No mano ti baklasag, iso ti bayadam. Sa gasaw ti kada baklas. Kita akman. Ataw, Abangan no inem abaklas dito ya. Sabay ang malukatak ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. ha, ay saus. Intiram matan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang narigat kag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Nagrigat kag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat kag pak-opak ulit iti nagbabasit abanag. Nagkuna nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti pa-repair ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadag iti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigirger. Naisapay day ta kung kontrolak iso narigat. Tawarak mo't na. Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Siya nga gasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ko. Tapno di mo magkuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalata. Manaktak kayo. Donasyon lati iti dyan. Donasyon da ita 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga ron. Ti donasyon ko ma. 50. Anya laki din. Anyat ko na ayo lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaul. Wala. Tay sumot tinakita kay jay ilay. Nubuklis nga agsingir day jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga inted na titawar ko anak kabababa. Na may sak tilukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ha? Ay naglaing kayo lola. Kano di pa'y matawaran uray pisaw. Uray kadalam disipang na saan nga agpatawar lola. Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwa ka na kayo amay. Nakapasyar kayo mo dito'y lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, lola? Dayjay asirip pakaul. Nipid rin. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, lola. Oh, kita unday to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet. Kada hour, kan minitan na. Makalawas pa'y lati na palabas kat kastan. Kasta talaga, lola, tadaan matan Jerry Luyo. Ay saan?
Uray pa isa nga gasot atawan da ito rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na? Ta 22 carats gold da ito eh. Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan awarhan kada minitan na. Naglukumitan, masapaw nga isubli na tinala na bracelet ti rilaw. Palugubak no di na isublay. Ha? Ay, sana mabalin na ito nga inarabi nila kay Pedreng, kan ni Lola. Anya ti aramida mo ilakay. Lugobak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun meron, tapno, wag nakag. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan, narigat mat no diswan nyo. Marwam nga ro, ti loko alakay. Masapol amay kan iti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan, kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes ti rilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, maday ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong tapno luguban yun ni Pedreng. Apay, saan nyo pa'y nadamag nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata, bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan yaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanitaw, no kasta taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na, awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga no, lugubam, tapno, da pang ikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno, kwits. Aniya lakit din aya, madia talaga nung da kayo ti agtignay. Iso asyak langan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito'y balay, Melinda. Dito'y atalaga ti imayak, tapno makapagsarita taan na sayaat, nga awan makasinga. Awan makasi nga. Ay dakas sa tipang panunutom, Linda. Kaya't naksa sulisugan na. Nagpuskol mo taropa mon Pedreng, jak pagtatakunan ti langam, saan aday tati imayak, no di ka ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Anya sa umay. Di ka man agin didingawan amom iti inaramid mo, panang loko day iti bakat, awan konsensyam. Ay aktal na ka. Agawid kan tamadisturbuak. Aginanak ta di upaw. Di nakriribukan. Nay. Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. Awan amok iti bagbagam kunak, nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan ang padakalan da ti Pedreng? Isu nga road asya kung ti imay, tapno nasaya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanaya saan ti amin. Sa asawang bay. Makapapudot ka talaga. Agawid ak manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napaay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Ayan, ko kasanda ka. Natukol ti sikat ko kan parang pagkaw iti namayan nyo anlay. Loko ka, alaklakayan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang araw day. Anay. Manibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino katam ti bracelet ti relo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Uwan. Anay. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukom pa'y laeng, may. Nagngina lang araw din ti singir mo. Pagpambar mo dahil sir-sirip ka na pakpakol na narigat. Kwa nga, men. Apay, awan konsensyam, lakay Pedreng. No, minay sa anak mo nga menta binarat ng iti oray lang, ha? So binalas mo tayo, yung nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglakat ti remedyo na. San mula ko man ngayon, nauawat ti kwarta na, 50 pesos lang. Ken san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka na suliso ka ng tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ay, saan barok? Pangasyaw. Poston,
Di na kabilanan ta. Ikarek. Ang balbaliw ako. Saan ako na mapanag-repair itirilaw ta mabay na ko. Mas dawa ka. Noon anom ti adu a kwarta. Kit pau-pau-itan na kapay ti anak mo iti nagado a kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Ha? Sugador ka pa'y gaya Ay, ka di nakita na iti kasta ta mabut-butengak. Ikarek, ang balbaliw ako. Uray puto nyo ti kunak. Manipod ita. Di akong rumor tayo dito yung balay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa'y lang awanan ti rupa malakay pidring. Ay, barok. Pangasim ta pakawanan dakon. Kasanungay, dagiti nagado alinuklo kayaw. Ah, Dagiti ginamgamrodan yaw. ay laki din aya. Pakawanan dakon. Anya laki din. Sana dakes ti manggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam a taaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot kada kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Sa dino ka di manin ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka mata na nagrubwat? Kan nakalipstick ka pa eh. Anya lakit din ayato'y asawa. Damag-adamag. Mapanak laang iti sentro. At dalaang mapankugatangan a para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matla dagos. Wala kay. O sige, mapanak nga rudin. Agananad ka, bakit? Wen ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian, Barok. Kaya't ko kumaama kasarita. Pasensya kayon. Ngam awan pa'y ni Lilian, nanang. Itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y matla nagsubli? Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam, aya. Kunanamat nga dala ang mapanagatangan ni Sentro. Angam ala. Agsubli kayon tulangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod Barok. Agpakadaak nga, Roday. Sige, nanang. Apa yan na ulimot ka, pare Roger? Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno adu ti malpasta. Sige nga rot, pare. Ang nangag ko nga may hindi sayang gustong maipapaniti asawan. Ha? Sana pa nakibyang, pare. Ang magpaliw ka. Ang mga narugrugitan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanay, pare. Ala, lipasin takit din ter aramidin ta. Naimbag ngagsapa, Maritina. Umayak man. Katuan, amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka mutin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat nan Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rudeng. Mabiit lang nga ron, tayo nakmang timpla iti kapim. Rabak ko laka di Mari. Adala ko maumay ko kidawin kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta ita lang. Anya aya day tamare. Ibagam barang ka ba alak? Saan mo lang akidawon ti panagkantak, tas sintunado ak ngammom. Anya lakit din na ya? Saan Mari? Ngam kidawag ko ano agdamag nila kay ko kan ka. Ibagam aditoyak anaturog idirabiin. Mabaling ka di Mari. Anya? Ay, agar aramid kamot mare. Pagbalinan nakpay nga ulbod. Apay, sa di numanin aya tinagturugam idirabi eh. Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din ay. Amumlatan do sa dino tinagturuga. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Kadayuan na barbara. Ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din aya day ta nga arpad mare.
Uy, alwada ma, amang ano inton agangay, mapuuran ka gapo iti dayta arpad anabarbara. Ay na, kailiw ka man yan, Rico. Anya lakit din dito a babae. Kasla saan niyang biyag no di makita. Pud nung matibag pagak, Rico. Mailiw ako na talaga kanta. Ada yung amin anagugwapo ka ng ipyasa. Talagamot ngamin ang nagugwapo ak ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanya. Hangam di kagdanag. Maup-up day ta iliw mo kanya. Inton madamtama. Mapantamanen agpapas itiragsak ijay hotel. Wen, Rico. O sige, mapantaman yung ipapas ti iliw ta iti tunggal may sa. Agyaman na. Panaragsakan ak manen, Lilian, honey. Talaga anak ragragsakak una ita. Kasta akmat, Rico. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasaan mat amakadlaw di asawang, nga da sa balingar aramidan. Wen, Rico. O sige nga ron, sikat makamo. Agpapas talat na itiragsak, itirabi. Ada akon, Roger Lakay. Apay nga itakala nga si Mang Petlilian. Sa dino tinagturugam idirabi. Anya lakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gapot na ondakas nginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay damari tina idirabi. Naimasan mimot ngami ng tinagragragsak. Gapot na kasangay tay may kadwang anak na. Ay, kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Inta manganin. Nakasaganan timakan ijay kusina. Lakay. Ay na. Talaga ang naglaka ang mamati kanyak to'y uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamad kan ka pare, sumra ka pa'y Di tao nagtipagsaritaan ta. Agyaman akmare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ako na mare. Nakaumayak. Gapot kayat ko ti agdamag ken ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam kanyak ti pudno. Sige pare. Anya ka diti kayat mo adamagan, tasong batak. Basta amok ati sungbat na. Damagak la ko ma. Nupudno adito'y balayo ti nagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso nga min timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pud no dayta. Inulbodan na kamanan ni bakat mo, pare. Sige nga rod, mare. Dahita lang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang, pare. Kaday ti lang ti maibagak. Agpaliiw ka, tapno maamuam, ti pudno ang mapaspasama. Nakalikditay ka manen, pare Roger. Aday bagakan ka ang mabalin ang makatulong iti parigot mo. Anya lakid ding aminan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga deta pare. Inton maminsan arumor ni bakat mo. Surutem iti nalimod. Iti kasta, mamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nga paisoan niya. Anya lakid din. Tadyak na panunot adagos deta. Sige pare. Aramidat to deta inton sumaruno. Kat agyaman akin ka. Awan na nyaman na pare. Jakmet kayat arugrugitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maktuak laida pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagundawe ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Ada ka din ti asawa, barok. Adda nanang. Ne, adda kayo magayam nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa ditoy. Agsarsarita kayo pa Tamang isaganak iti kape. Uray sa anon, barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kayat ko lang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa dito'y salas. Anya ka diti bagayo nanang. Ibagayon taning, adda pa panak.
Pudno ka di ti manggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya man anday ta? Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsinnarak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di yu patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno dayta ko na lang arudan? Mala, ada-kada kayo numamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumara lakay, kat ang mga nurabiin ton no makasangput ha. Sa dino ka di manan ti papanam, bakit? At dala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananad ka. Sige nga rod lakay, mapanakon. Surutak itinalimod ti asawak. Maamwak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man, pare Roger. Kapatagsakit di ti gagaram, Talaga napatag pa Rinardo. Mabalin ka di ako yuganak. Sa dino, pare? Mapan ko riputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado ka iti daytang aramidan? Wen pare, iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay, awan pare kot iti dayta, pare. Mapanta, kuyugan ka. Data mo nandito hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay na. Agtutur ka kadiri ko. Sana mani, agpapastamanin nga gragsak ita. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ng ibagatikas na. Nakababain ka dagiti tattao diti counter ti hotel. Anya ngay, pare. Kas nakita mo iti. Simrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan tayta. Wen nga rod pare. Diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagito'y mapaspasamak. Patib kerem ti pakinakam mo. Umay kan. Sumrek tamot iti dayta a hotel. Ay, Nariko, nakaragragsaka ka talaga. Ipapastamanin ita ti iliw ka iti tunggal maysa. Wen Lilian, umay ka nga rudan up. Ay na. Di naknarod iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak nga minin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya ngay, pare. Siyak ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari Lilian kan ti lalaki na. Sikalatan pare. Naimbaglakid din ta namati dagiti staff daytoy hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bayin. Nakasagana ka din na makakita iti posible alangada ita, pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko, tapno malpasin daytoy. Wen, ket inayadak, tapno saan da amadlaw. Apay, basta inlukat yulatan ti ridaw. Nagbabastos kayo Sino kayo? Siyak lang mat ti asawa ni Lilian. Una yan ti kasta alangayo. Mangibabain ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Roger lakay. Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta gawitan. Masapol nga agsarita ta. Roger lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay lakay. Pagawanan na ko ma. Yaka mo tinararamit ko. Iso anaaramit ko tikas jay. Ay ayatan ka lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Kunaklakit din o nagbaliw kan, ngem saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaos mo, tapumanaw kan dito'y balay. Itamat lang!
Pangasim ka di, anak ay. Di na ko mapapanawan. Gaputawan na mo kapapanag. Pakawanin na ka din, anak ay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Jak tunulitan ti kasi ngay naramid ko. Makamukan iti biyag mo. Inibus munti anus ken ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy ngar aramidam. Jakon maitured. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki iti biyag mo. Ikari ka talaga lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali agundaway. Pakawanan na dyan. Umayak man nana. Si kamot gayam Lilian anak ko. Sumurag ka pa'y Diti o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mat. Nanang, pinapanaw na kunti asawa kay balay may. Naaktuan na kami ngamin kiniriko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anya ngay taramida. Ay, anya ka lakit din aya. Idi pa'y lang abinagbagaan ka. Ngam di nakmatpatpat dyan. Anya nga ita. Ano samti kasta nagbanagam? Kasano akpaitan ngay nanang. Naibabayin ako na yan kapoy tinapasamak. Agyaman ka, ta saan nagdarom ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastakan ko ana. Nagpatinggamatan at kinaanos na. Day ti bunga tinalabas a panangabusom iti kinasingpet ken kinaanos ti asawam. Ala, papagayam! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Arlene Gumais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Talaw dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no adamanan mangayat kanyak? Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talaw nga anak mo. Gam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak kan ka. Ngam saan mo, takas lakay kayat mo kiden. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kano pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos Oray awan, no nidignamot lang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam amang kastaw na apanangarapa mo kan ko ana. Ay na, oray tilmo nagtipos tisok, saan taw ang mapasamak na ita? Anya? Apay, kasinsin Monica, awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka, no makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay babae ti birukan, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga ro, digna. Lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta, ngamsan kayo makauawat.
Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa ka kit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti may sa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica. Nagasatakit di Kasano ang nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan ngam wagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit kit din day ta kapanunutam. Salbag kit di Ay na, kitaan nyo kit di ti anak yun nana. Ang mga nudiyo manen mo pupuutan kit agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kasla naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat na nga agbalin a baby maker. Nana, Dakon mabilang ti pamagbagakkan kwa na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adda ubing iti saklot na. kit no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Wala na. Kilaw a panagpampanunod. Ati una pa'y kik din ati bala. Aniya laki din. Amom diag na. Ay ayatin kalata nga wala dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wendig na. Mamati ka kanya-kanyak, promise. Kaslasan mat ngamin ang mapagtalkan dayta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipatig ka kasalalena. Kasta? Wendig na. Isuasumpatan na kontap no agalamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Pagdaman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagkibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid nga agsangsangit. Ayan yan. Nay, kasla nasakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samit. Aklo nam nga minan, nga agayat ka kenkwana. Ay na, di mo man ipapilit ka amom. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kenkwana. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabas kamutin, Monica. Nababauna yan, ti pagkitkitam kanyak. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak lang, ti posible ang mapasamak. Arsagid ka mat alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka diag na may ibaga akong tipod no keng ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win,
Nasaysaya atin ta kasto yung MT agpamalangak nga ayatin ka. MT kinapudno na kat siyan, met. Ngam, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta. San na bali ata linaglagsak mo, metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka dilang. Uray si kamat Ti kunam, imas tadwa. Wen, aklunyak dig na. Iso nga awan lugi itinalamid ta. Iso anawayata met nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga ati kag pampanunot si kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinagadaw. Nanang, Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. pakawanan nanang. Nailawan kami kani Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit nanang. Anya? Kati sumat nanang. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica, kayat mo ka di matiagpasikog? Adam mo, kalalaki. Anyaga pong agpasikugak, kat siyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka, jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnaman na apumaiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, asino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan mo tanam na minsan napasamak day taken ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masi ka matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga min maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagam lata ti bidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Anya lakit din aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papanan niyo, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang bagan no tilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga ano adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ang ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga no agna kaman ti kasinsin ko. Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ka, dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdig na. Pudno amin nagitim bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay, 101%. Ngam ni, lumakay ka matan andoy. Ay na, di naktagibas sitan din na.
Uray lakaya ko, napigsak pila. Na. Apay, katawa ka digna. Talaga ka di ka mamati kanyak. Ang andoy. Kabailanak nga ta, paragsakan no bilang. Ay, wala. Di mo pa kadalagan na ita. Sakpay, ti kunam. Sigurado ka, andoy? Na. Ang mga numasapol nga isurok pailaang kan ka, ay katsaanan. Useless to matlaang. Niya. Now that I've lost everything to you, break my heart something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsang-sangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagit jay. Adamat ni nanang. Anya. Ala, panawan na kami pa'y dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto yung andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na, nabartag ka na talaga digna. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell me that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan daya kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog dahi ti daya nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker daya kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, talaga. Ay, agsana ay takadilatan, Nana. Dak nga rodan amaw ti ibagak iti daya kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko, Nana. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talatan, ang mga iwan kadagiti anak na. Tawanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramida ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan, Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din aya. Di ka agsaw-saw di ta, Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang, Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no adalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tanay, tila ibagbagamutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayat ang digna. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, sana lang saya ti kasta digna. Di kag sawi ti kasta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgurakan. Ay na, pasensya kan digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayam kabailan na suportaran da kita anak mo. Nagaduda magayam. Pumanaw ka ni ti sangwanak andoy. Tane, amang ano diyak makapagtepal kat ikugtar kay jederas. Puston di ka nagsangit. Nabambanog ako ang mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kit kita ang agsang-sangit to'y adim.
agsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo bugkawan lagi ti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo ide. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka ide. Ngam ita. Isaf-suffer mo, tibunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo, ah. Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan na kita anak mo. Gaputawan ang muda. Aywanam kit di. Tapagrebang amat day ta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka nga minandig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasaya at ti mangraman iti adwa po tayo. Anya? Patsing naktig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Sardingan na kon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? When Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Katjakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pa sakitan dig na. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan Orlan, nasaysaya at pay, gaputa balasang. Anya? Di nakmat kayat ni Digna, Monica. Di nakatawan ah. Kunak tumat ngamin nga gayat ka kankwana. Aglibak ka pa ilang amin. Ha? Ay na, ibagbagak ngamin nga armam iti kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. Ha? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan ti husto ita. Ay kat talaga ah. Iso apat siyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.